ner malaken yam ka nasin kontin ba rajme ba jeling an wala chang bangwan ka paibadak ron kina dang rawd jandang re bakel ramanen kona me jen defense under secretary general Grigor Deng kwacha dol jen che president self ke ma yadi che je defend che right ke president self ke ma yadit ko self ke ma yadit ko je defend ka jawrana inshallah the international community eno self ke ma yadit che corruption che jagam dire wi ka South Sudan the tribalism che jagam dire wi ka South Sudan ka che lawlessness che jagam di win mi da telongot na gente ga muke kullat gwas men ko la nyuwa ya kele ni ko biya kula tike ngai kama dana chalat gwas mi jenda na gorno de nyuwa ya kele ka je report me ko gor kono de ko wande kon kaling please go no jin bi channel bi support bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan ko mate ka ler mi ci bre gwas mi be cho mala shi be kayya ka pes gwab dana pa la rech bari pon me bana jeli ngwa ka do dan en cho to ga je gor jeno ba der char der jato pingwas mamite gmicheling kadir share bogane ko ken ko jen do dan en la channel la pide keje ne luang na rodan ke support bana jome ban jeling kel ko do dan channel keje ana wan commandant shore lat gwasmen kaman chalat gwasme ke jeri pora ko la non kone no defense under secretary General Gregory Deng call adwol tega jom chalat gwasme jene sherlock te statement dana chalat kuma United States kan troika countries jene sherlock tega statement mi chalat ka corruption ka manan to re wika South Sudan ko chalat no self kemi yadit no chatun wan lum to be chocolate re wika South Sudan at gaiga nas ke chui nas ke che kulat gwas me jenen gunene amen chalat jene che chuong jene che chuong ka kujemo jene che thok ke ripon me chalat gwas me ki me cha kwing pin ci jenu nen kontur de nyal gwat me cha rwach na ke jendana ban nyu akel don me kujije wude me chala general Gregory Deng kwach adol ramkel mo marke ne self ke me yadit ka ramkel mi mo metre kuma ka so ngaje tin yal kon lat ko rinde kon lar nonon corruption whatever may take place within the government ngaje kan dial ka jaw chalat gwasme kan yuga yakel te ka ripon mi cha kula lat ka ripon mo lat ke je ka kwi self ke me yadi a ripon mo a kwi corruption ngam nan tire wi ka South Sudan ke ta dan ci South Sudan te je ka je no jen an wude shal kame general Gregory Deng kwacha dol chaman chala the international community cha gak ano chala the South Sudan che jiek ka jiega tet ka ngaje ga tet ka self came yadi ka report an chala gwasmene statement me cha kwen the United States can troika countries chiga raje lonka ta danen South Sudan che jieka ja but chi jelgude me chal ke Gregory den kwaja dol chala do nene che wata danan chala nije international community a jene che chuang a jene South Sudan point de shui ni jen ke burden doing economic hardship ala lar dan tele economic ke je ko ngai kon dial win mi che de kor la dan wan no la kene be la tele me le rode la pag dial na la kene tel be price be wenial ke ba ko kwang na bajere shekula de jojo no na gwasme jene ne man yer South Sudan jene economy ga cha price cha la ni ala ne ka kwiko wite karik a jene nyok che nyola do ne man yer South Sudan jene flooding ala ni al ke de ko lar no nyoje di te re win wenamo a nyoma che nyola gwas che la do ne man yer South Sudan gwatame a jene kor dana ci to ka Sudan no che kuma United States che je criticize bo ke che la jor ke ripon me cha la gwasame me cha la de jen do dan en la ni kum United States George jene che right ki embargo ta dana cha kum South Sudan cha je peno de kan kok kamech no na ki de ka la ko de ko kamech ko gwan ber ti kum United States kan wi de la ko ken ti ken kum South Sudan ti kan restrict no cha me cha de kok ki ko South Sudan mu de ko ngai ko di ala chen men la kum self ke miyadi
la mai la ya gor ke Uganda moy ke ga mejene ti gol ko ken bat gor ke no de ga jaga free de kan ko mech de kan ka nang rewi ke South Sudan chela do no ke yene de kon en jaga we da ka jek ajen pointer joga netin kon tin la kume dung United States ka do da na chala ga jeno self kem yadi to contribute ka choje da na shui ke ne de kon la South Sudanese re which ka jube ke rewi ke South Sudan ke do ngay kon me chala the Security Council ano shi kan nyok muku kan renew an army embargo re wika South Sudan which South Sudan kan buko ka match na mo chalo ka kan ken shi ti to ko no mone kan mi shi ana allow ko kwimen ni mi ne ko ka make kon South Sudanese right now key elements like SPLIO kan bon yala ko ken shi kan de nyuna kan de ne ga George no chicken de te re wika South Sudan che de ji ka rob dan chelat ke je ajani South Sudan guay ko ti self kem ya dictating aje report an kala na me chicken che self kem ya di che defend anu de shal kem ne Gregory ka ta danen ngai ko ne ja ajen ka jo talat gwase me wa Gregory point a president self kem ya di brother in law wa daman tude chin chanen ajen awa daman first lady mere ayen mayandi kem mere ayen mayadi wa jen daman wa daman ke daman tude you know wajen cha kon servers governor do ke former Gogreal state governor kacha jen bocha la kuer la senior official ka general intelligence bureau jen gwada na teten me jaga ko ngaje tin diala kon lat ko rodien kwa corruption kwa ngumle roda re witin winimi ngaje kan dial bara na ku selfike mi yadit ko je defend ko gweje no je tele ate ka de cha kulo comment gwad me tene de shi comment ka comment section gwada danen che warga me che gortin ke na roitin batan dien baka nyod ya ka do danen cha lat gwasme ne de mani kene jogo no normal ka jino lar jino kum South Sudan kana corrupt ko jin part of it mi jin part of corruption no chi de ngaje no jin chi corrupt ka kujamo dere te ka chombo ko dere self kem ya dere je defend ko mi chi corrupt dere am mi chi corrupt ki ji no dere ga no anyok chanyo jugu no ne South Sudan mi kana corrupt ki South Sudan che chuch che me chala no ne ko ne yar ka South Sudan ke ne tin ko ne be ka no Sudan la Sudan ka ko dan che to cha jugu no ka yo le yen promise le na mun no binere ko tin la SSPDF ba ka mo ke yo che ka salary wa chi tin ka pa dan wel jok te real me je kana so ti yen ne te ko ne te re wujin gwa mi shi corruption che dit so che reform mai kana to so right now mi le ro de no che ne ko ken chi nyo ra je long ka dup to wan no Nathan Conan te kel ke self kem ya di Nathan Con tin shunga ja kel kanete Conan kulele benefit ala beneficiary akanete Conan ganke kume ka chika na goro te ke reform de roda lat nei kon yar madan le roda ke South Sudan corruption che dit tribalism che dit so chang la cha ga jek even when panken can employed ke tele kalat why wochi win mi che dia ki wiche te corruption mi dit tele mala ji ne de kon la ngene again chakula de kume ki United States kene troika countries and wodi South Sudan kela corrupt country garam dana kwa bela nga self kem yadi so ko kijo moni do badana ganga ni self kem yadi wuda me awa wo tiega ki adam amtude ke report dana chala gwasemeni South Sudan wa bagwa unless cha da ma cha de kolun wajen do badana South Sudan bagwa ma kan da ma cha kana kolun wa tel mishal ke mal be bere wi ka South Sudan mal be ben gwa dana cha da ma cha je luñ ka raja mebe ka ne kontila ji United States kana bondi ala ko ken tila peace partner wi ka South Sudan tela mal me de lat ke tele ko inkwar me de lat tele da kuma charke po dan chala de ken so agenda no gore de nyo ye kel ne konten kwa self kem yadi kwa je defend kene de konten ku benefit so you mean that era me te kel ka self kem yadi be je defend ye